Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani bagal di pangidopimu huban nami pribadi lepas pribadi. Membayar marguguh ka nami makorjahon horja nami sigano pari. Janah membayar ka nami humbani parmaraan saganjang ibagas na bodom nami. Jana bani panorang subuton pe Tuhan boy malas uhur nami. Kalani tongtong do iidopi hamha nami. Boy puho ibagas na horas. Agano panin pita halani bagkal ni holong ni hatimu. Ibagas na siyoli pukah ka nami horja nami sigano pari. Torangi ham ura papikiran nai marhite hatamu. Asi ibagas torang ni hatamu in matongon tukana nami. Mandalani guluh nami sa ganjang nerion. Pitah bay nasa ngapon ni kuranmu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami dalam rapakon tongko nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sogot nerion. Naboy sisihan nami marhiteho ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion Jumat tanggal 2 September tahun 2022 ay matar surat bani buku sada Johannes bindu 4 ayat 14 na makatahon sonon. Doma ididah anja isaksihon hanami. Pabua doma isuru bapain anakni ay ma sipaluah dunia on. Kita haganupan Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Totu nagabi sukun-sukun nagati ibagas guluhta. Ahadunani hataridahan ni. Tandani nadomma tongon-tongon. Ididah kita, ijalo kita, janah porsaya kita hubani Tuhan Yesus. Langadong nalegan Bapak inang. Aima marhitehon ni holong ni uhurta. Songon hubungan ni Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus. Langadong duani. Sonai madohor ni Tuhan Yesus pakon Bapain. Janah Tuhan Yesus sendiri. Ipataridah do kesetiaan ni. Ipataridah do pambalosyon ni hubani Bapani. Janah holong nasuning bagal ni mahumani na ipataridakon Tuhan Yesus. Tanda pambalosyon ni hubani Bapain. Sonay maholong ni ipatalar lahu makop-kop hita jolma pardosa. Ase hataridahan ni nadoma ijalo hita tongon homa. Holong ni hurnine bata. Marhitehon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Lambin ipatalar jana isaksihon hita mahoma. Holong ni hurta dopak hasomanta jolma. Totu bapenang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Nagatiju pa ibagas parguluhan ta siganup ari aima. Sangga ibagas bulus niuhur hita. Makaholongi hasomanta. Tapi si pata tene songon pepatah ni bason nisa na makatahon. Air susu dibalas air tuba. Artini holongta ibalas marhitehon ni na jahat. Ra gabesok mahita. Janah ra gabesangsi mahita. Nahadonani perlu openani marsyaholongan ibagas guluon. Atap pitah teori do hasa namar sihaolongan namak kaholongi hasoman colma. Ijon mahita ganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ahape na ni horja honta, ahape na binahenta, ibagas parguluhan taon. Tandani nadop ididah kita, tandani nadop icalon hita. Pagkaholongi Tuhan Yesus ibagas guluh taon. Maningon dotongon ipatalar hita. Janah isaksihon hita holong ni Tuhan Yesus marhitihon ni
holong ni hurta dopak hasomanta. Mase, porini pe namadiar ihor cahon hita, porini pe jujur hita, jana porini pe ibere hita dirita itutung songon na isobut ni apostel Paulus anggo sengdong holong ibagas dirita soya do haganupan habujuran taai, soya do haganupan pengorbanan taai. Ay maase songon Tuhan Yesus Kristus patalarhon bagal ni holong ni dopak bapain sonay mahumani hita ibagas parguluhan taon pataridahkon holong ni hurta dopak naibata. Jana topat koma ibagas sadarion tanggal 2 September 110 tahun na salpu pardas ni ambilan na madear itongah-tongah ni halak si malungun gabi ruci-ruci maon bata pasal holong ni hurta dopak na bata anggo sonin matongon holong ni uhur ni Tuhan Yesus subata dom masonaha bagas ni holong ta dopak hasomanta jolma dop ko si 110 tahun matongon ijalohita ambilan na madear in nagabi panundang bani guluhta jana marhitihon ni parsaranta itonga-tonga ni keluargata sonaha tongon bagal ni pakkahulongita bani nyombata bani paramangonta bani parinangonta bani anggita bani kahata bani saninata dekosi 110 tahun matongon hatani ne bata menundangi parguluhanta totu bani momen olop-olop keluarga bata topat tanggal 2 September sadarion maningon duha peni ipatalar hita sonaha jenges ni hubungan ni nebata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus sonai mahomani hataridahan ni jenges ni hubungan ta pakon Tuhan Yesus jenges mahomani hubungan ta pakon keluarga ta jenges mahomani hubungan ta pakon salinata jenges mahomani hubungan ta sonai age pakon lingkungan ta halanyaha Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus Tuhan Yesus pe roh dunia on lahu paluah kon hita do humbani parjabulunan dosa ase sonai mahumani hita ulang ipaturut kita musuhta lahu parsedahon parsauranta baik ay itongah-tongah ni parumah tanggaonta baik ay itongah-tongah ni parsauranta itongah-tongah ni kuryata sonai age itongah-tongah ni masyarakat pe maningon do tetap ajam hononta holong ni Tuhan Yesus Kristus nadop marbagal ibagas kita jana holong ay mahumani ibahen hita nagabe benteng bata asi tetap tene ibagas saganupan parsauranta buah ni nadop ididah kita nadop isaksihon hita tongon holong ni bata ibagas parguluhan taon ay mahuma nagabe benteng bata nagabe batar-batar bata ase hita pe lambin sirsir mahumani makorcahon rossi mandalankon holong ni bata ibagas parguluhan taon marhitehon na sirsir hita mandalankon parsuruh ni hubata ibagas parguluhan ta sigano pari ase songon bapa marsuruh Tuhan Yesus Kristus makaholongi hita sonai mahumani hita sirsir isuruh Kristus laho makaholongi hasomanta jolma terlebih makaholongi garejata jana makaholongi hatani nebata marhitihoni na tetap sirsir hita tangi jana makorjahon ahane rusukon ni nebata humbani hatani nama passing in asi ando harmatongon marhitehon ni ibadah olop-olop keluargata ibagas tanggal 2 September on lambin patobal hapor sayaon tamaay lambin paorot parsoran tamaay
jana lambin pabagal holong ni uhur tama ai. Itongah-tongah ni keluargata, itongah-tongah ni kuryata, terlebih ma holongta dopak naibata ibagas Kristus Yesus na domma paluahkon hita humbani parjabolonan ni dosa. Amen. Martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asilambin mga hapkon. Sonin matongon bagal ni pagkaholongin mo huban nami. Asihanami pe, barang ahap itongon Tuhan, nasihol mga guhanami, nasihol mga mbati hanami, ase tetap isaksihon hanami holong muin. Ham matongon Bapa marhiti tondo mo na mapasingin, na mangguki uhur apa pikiran nami, na manjolong uhur nami, ase holong mo na tarsulur inma, na marbagal ibagas diri nami, asitar bayin hanami tongon Bapa, makaholongi keluarga nami, makaholongi hatamu, terlebih makaholongi ham Tuhan, marhitihun ni natotap hanami, martengir niuhur hubamu, bani haganupan pargulmiton ni guluh nami sigado pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jolama nami rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persauran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Ora sobat taganupan. Bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harmatene. Marhitihon ni momen olop-olop keluarga bata sadarion. Tanggal 2 September. Lambin roh bagas ni maholong ni hurta. Itongah-tongah ni persauranta namar keluarga. Sonai agi markuria terlebih holong ta. Bani hata ni nebata. Sonai agi bani Tuhan ta Yesus Kristus. Na domma manubus kita humbani dosata. Shalom.